Assalamualaikum туғандар. Жалпы ел қалар каналының көрушілері, сақ саламатсыздар бі, қандайсыздар? Бүгін 24 апрель 2022 жыл апта күнгі жексенбі. Бүгін жаңылы көтеріп қалды. Оштоғы учқындағы мал базарға келдік. Кіре берісінде мына ондай саудалар болады. Бізбенен чоқ олып тұрыңыздар. Иншалла бүгін 24 апрель базарға келіп, біріншелі продуктовый қатарды, андан ары қойлар тарапты, үйлер тарапты бөліп сіздерге чалдырып көрсетеміз. Ал жерде сауда болып атады. Шул жерден тартып кеп кете берейін, ақырын. 45 беріп қойды ғой? 45 берді, бермейді. Үшеуіне? Екі өлі? Екі қошқорға 45 беріп атады екен, туғандар. Қанша жашкен бұл? Қозу екен? Қозу екен, түшпізелек. Кичине тұрып тұра жемде? Жем жептір. Екі қараға 45 беріп атады. Есі қанша отады есі? Yok қандайсыз? Солық бұл? Боз бұл? Boğaz bası hapsi boğaz ekan. Боз екен, а? Зор солық екен. Тиші қандай екен, ака? 6 тиш. Қанша тұтасыз? 20 мың деп yaplaşıp ya. Қанша беріп қойды? 12 деп. Содаңыз өсін, а? Так, жүріңіздер шығана. Мынау сіздер білген Оштоғы учқындағы мал базар. Көпшілігіңіздер қайсыл жақтағы мал базар дейсіздер. Ошқа келсеңіздер, учқын айына келесіздер, шул жерде мал базарға кеп келе бересіздер. Қанша болды, ака? Шеф, қанша болды? 10,5 мың болды тұр. Қанша деп кетті, ака? Диқаншылық екен, а? Тақсыр қанша oldu? 13.800. Тоқты екен. Солық, жаш әлі. Так, бисмилла. Шеф, қанша oldu? Egiz bozulur. 38 екен, 2 екен қозысы. 13,5 мың болып тұр. Ені алач. Үшеуін есептейсіздер ошондоч. Так. Қараңыздар. Көтейін. Мынау солықтар. Жем жеген солықтар ғой. Тақсыр қанша деп кетіп отырсыз? 45 дейсіз. Қанша қой? Сіз тартқаным жоқ, мен қойды тартып отырмын. Басын айтып қойын басыны. Қаншадан? Басы қаншадан басы? 20-дан екен. Жемде тұрған солықтар екен. Так, драбилка алып тұғандар. 3 в 1. Қандайсыз? Қашқа? Қол деген. Оразалы қалып olsun. Алып атасыз бұл? Ошондой эле? 3 в 1. Қаншадан болып қалды? 19 мың. 19 мыңден екен, басы ошондой эле. Шөп, жем, бүт барын майдалап береді сіздергечи. Заказ берсеңіздер болады, мына. Шеф, қаяқтың алмасы болды бұл? Ноқат бұ? Мына ал қаншадан? 30 сомдан. Килограмм 30 бұ? 100 сомға 3 килограмм 3 килограммдан ашығыра алады екенбіз. Бұл жо? Бұлар 60-тен. Килограммы? Килограмм 30. Ноқат бұ бұлдағын? Содаңыз берсін. Мынау бір пакетіңіз қанша болып қалады? 5 кило. Қанша сом? 100. Средний базар ал. 5 кило. 5 килограмм екен, 100 сом екен. Содаңыз берсін, а? Ел қауардан көресің, а? Так, терек көчеттер бар. Мынандай Мұрза терек көчет алабыз десеңіздер, туғандар. 2 жылдық, 3 жылдық терек көчеттер. Оштоғы учкундағы мал базарға келсеңіз. Мынау кімден екен?
Ova qandaysiz? Kızdı? Ekinen Gel. tabi çakılmayısın da. Çakırayın oşaq, gelin mi? Mına ne oldu? Baka terek mi? Bu baka direk. Bunuz kaçadan? Bunlar 20 son. Danası. Mırza terekçi. Bize direkt 30 son, 25 son. 30 som, 25 som. Sonda var. Qancha yıldık? Buraya 2 yıldır. 2 yıllık. 2 yıldır. Garantiyasi menen mi o? Garanti. Nomerdi aytib qo'ying. Numara 57 bular. 0557 menen 84, 84 57, 57 47. 47 ga çalat ekansizlar. Qayerdan topamiz ova? Ay koptar alın. Aeroport Alimtöbe'den mi? Aeroport joqda Alimtöbe ayылынан, Арыпчан айылынан табат экенсиздер, туугандар, ошол тараптан. 2 жылдык мырза көчөттөр, номерге чалып байланыша бересиздер. Гарантиясы менен дейт. Барып көрөсүздөр. Содаңыз берсин ава. Канака алмалар. Мына тарапта бүт продуктовый катар билесиздерби? Кандайсыз? Картошка, пиязды бүт барын ушул жерден аласыздар. Болду, мына. Мына алмадан өтүп кетейин, туугандар. Папандын лаң-лаңдан дәлше таза тоодо бышкан алмалар. Мына сиздер көрүп тургандай. Дарыдагын жеген эмес, чачылгандагы эмес, натуральный. Килограммы мына сиздер көрүп тургандай 70 сомдон экен. Мына бүт бары 70 же? Бияк 80 ми? Бар дагы. Болду, кайтабыз эже. Оптумга канчадан бересиз? Оптумга сатпайсыз. Болду. Кандайсыз? Салам алейкум. Кыздарым. Кайерден таптыңыз а буну? Кантип сактадыңыз буну? Бай анардай эле го, а? Сочныйбы? Килограмм канчадан? 80 сомдон килограмм экен. Ака, кичине жылтыратып койбойсузбу буну, а? Ошонусу менен да. Ошонусу менен ширинби? Оптум сена 80 сомдон экен. Бунузун экөөлө өзү 80 сом болгудай го, а? Нокатын алмас экен, нокатын. Кайсы жердики нокатын? Кыргыз ата. Болду. Каракой тараптан экен. Бул көгүңүзчү? 50 сомдон. Көгү 50 сомдон экен, кызыл 80 сомдон экен. Картошка канчадан экен? Картошка 30 сомдон. Урук. Кете береби? Кете берет. Жесеңиздер да болот экен, урук кылсаңыздар да болот экен. Көбүрөөк алса канчадан? Көбүрөөк алса Койдун картошкасы. кара койдуку. Тоонуку, Тоонуку. кара тупурактагы. Көбүрөөк алса канчадан бересиз? 26дан бери. 26дан. 26 сомдон алат экенсиздер. Шаарда бир жерде бир точка барбы сата турган? Жок, дыйканчылык биздики өз. Номерди айтасыз? Айтып коюң номерди. 73 менен 0773 менен 81 81 25 25 75. 75ке чалсаңыздар, туугандар, оптум алам десеңиздер 26 сомдон сүйлөшөт экенсиздер. Оптумгачы, арзаныраак кылыпчы. Содаңыз берсин ака. Кайттык эмес экен. Кандай эже? Мына уруктуктар беле? Кайсы жактык эже? Алайды. Чоң алай. Канчадан? 18 сомдон. 18 сомдон экен. Ноосу 28 сомдон. Бул кайсы жактык? Алайбы? Алды. Бул 28 экен. Бул кичиректери 18 экен. Мала 28. Буну эми бөлүп туруп экебиз да, туурабы? Бөлбөй ексеңиздер ам болот. Боло берет. Ооба. Бул жагы деген урук. шейле. Сизге карайбы портер? Номерди айтасыз? 73 менен 0773 менен 70 89 17. 70 89 17ге чалсаңыздар, мына чоң алайдын уруктук картошкасына чалат экенсиздер. 18 сомдон, анан 28 сомдон оптумга түшүп бересиз да. Ооба. Кичине түшүрөт. Түшүп берет экен, алып келип берет экен, даже чоң алайданчы. Содаңыз берсин эже. Картошка пияз. Оған кая качып кетти? Мен аны ушуну айтайын экен. Мана 14. Ноосу канча? Onu aldım Эркек экен. Эркек экен, а? 14 мың берип атат мынагачы. Кооз окшойт. Мына кичине канчага сатылды? 6га. Жакшы, содаңыз берсин. Мына продуктылар эми түшүп баштаптыр. Эже кандайсыз? Кадеңиз? Так. Буяка кете берет билесиздер. Şu taraftan öteydi bu jagınaçı. Продуктовый тарапкачы. Короодон мынакей жаңы сабыздар чыккан.
Can koradan çıktı. Свежий. Ece spes almashtırып жүрсүз го? Qancha tutadi ekan buni? So'liq ekan? Jemde turgan so'liq o'xshaydi. Turmoqlar emas ketdi. Ya qo'chqor ekan. Qo'chqor ekan. Ova, qo'lga tegishi qancha bo'ladi, ova? So'ravur. 20 deyapman. Qancha qildi kiraverishdi? Endi 60 tushirdim boshqa. Bo'ldi, ayting. Kartoshka qanchadan, necha? Kartoshka 35 tane ekan. O'zingiz tortmaymiz men. Только продуктовый tortdim. Qandaysiz taqsir? Bilsizmi? Charchabasdan. 35 siznikidali? Ha. Savizchi? Sazdan 35. Savizdan 35, kartoshkadan 35, piyazingizchi? Piyazdan 35. Piyazdan 35 ekan. Olasiz beja? Oling. Bitirib keting, o'sha yerdan chiqing ham oling. Kapısta bana. Mana kapsa, bizga qaraydi soldan olaveramiz. O'sha yerdan lech. Uzunu var mı? To'niqu. Qulpina qancha ekan necha? Alay. Местныйmi? Özbekistan. O'zbekiston. Beriniz kartoshka. 3 kilo. Klient olib keldim, taqsir. So'dangiz bersin. Eje qanday? Mana aka. Produkti. Mana boyagi sizlarga aytgan oqmay tug'andar, nomerdaga aytgan edim. Reja sizdan nela? Qancha so'm ele? 600 so'mdan. Toza paxta moyi, Jalavat bile? Jalavatniki. Bozor kundan boshqa kunlari qayerdan topib olsak bo'ladi? Ablasoyning orqasida mechitning janida, janaqi ortqi jag'ina bo'ldi. Egarda mana shunday moylar kerak bo'lsa, tug'andar, Ablasoyning ortqi tarafida mechit bor. Globus tarafidan kirgendagi yo'l bilan kirsangizlar, mechitning janidan topat ekansizlar. Mana unday Jalavatning jiti yo'q paxta moyinch 600 so'mdan ekan. Сөйлешесіздер o'sha uzoqdan. Так. Mana produktlar. Tamam. Qandaysan, ale? Qulpina qancha ekan? Mana bir konteyner 100 so'm bu. Arzonchilik ekan, bu joqda. Bir konteyner 100 so'm ekan. O'zbekistonmi? Tojikistonmi? Pomidor qancha? Pomidor 130 so'm. Pomidor 130 so'mdan ekan, arzonchilik boshlanib tur. Badringchi? Badring 80 so'mdan ekan, даже 100 so'mdan emas ekan. Yaxshi, bolgarskichi? Bolgarskiy 300 so'm. Bolgarskiy 300 so'm kilogram. Mana qizilchachi? Qizilcha 40 so'm. Qizilcha 40 so'mdan ekan. Rediska bu. Rediska Rediska. 80 so'm kilosi. 80 so'mdan. Mana qizilcha sizlar ko'rgan Qizilcha 40 so'm. 40 so'mdan ekan. Ha, yaxshi. So'dan bersin ekan, ha? Mana urug'lar bu? Urug'lar 23 so'mdan beramiz. 23 so'mdan? Olaymi? Bu 30 so'm. Nima oladi urug'lar? Mana kichilari 23 so'mdan ekan, cho'ngdori 30 so'm ekan. Noqatliqi bu? Nima olayim, nima qat. Bo'ldi. Unja kichilari noqatliq ekan. Cho'ngdori cho'nglaydiq ekan, olaydiq. Go'li urug'diq. Ha, go'li buni vaqtda ham bor. Ko'p. Nomerni aytasizmi? Nomer 0773 15 15 74. 0773 bilan 15 15 74. 74 ga chalsangizlar, noqatdan mana bunday urug'ina 23 so'mda. Qaran alaydin urug'ina chalat ekansizlar. 30 so'mdan ekan alaydiq. Mana aka. Maydalar 20 so'mdan ekan. Qanchaga sotib berdingiz? 46 ga. Uchoni sarini qo'shib. Berkesin bersin aka. Baya birinchi sizlarga ko'rsatdim-ku, ikki qora qo'chqor men bir sari qo'chqor. Uchoni 46 ga sotib berdim deydi. Yes. To'g'ri aytding aka? Aka. Kartoshka, saviz, pomidor. Qanday sova? Bir paketingiz qancha so'm bo'ldi? Ha, chamalab olami? Ha, yaxshi. Saviz qancha va? Saviz 35 so'mdan ekan. Aka. Dayarib bo'ldi. Bozordan chiqqanlarga darrov qarmata qo'ygan qo'ch, paketlarga solib oshqovoq, olmalar mana aka. Adengizlar, noqatlarni o'zlarini tatmasak bo'lmaydi-da. Tortish kerak u. Qanday? Birodar. Aytib o'tmayman. No, olmalarni ko'ratasizlar, olmalarni. Noqatning olmalari. Maşallah. Qochdi, taqsir, qochpang berganing. Qizili qanchadan hava? Qizili 50 so'mdan.
Бұл 50 сомдон екен. Көкөчі? Kölge 60 som, manası 70 som. 60 som, бұл 4 70 kilo da som. bana, elge. El yesin. Қанша сом бұның? 4 kilo şunu, 100 som'a 4 kilo. 100 сомды беріп алып кете береді екенсіздер. Bir pakettiçi. Noqаттың сочный, мощный алмалары. Бұныңыз? Boyka degen eken, boyka. Бойка қаншадан? Boyka 75 tane eken. Жақсы екен, а? Конкретный, сочный olma. 75 сомдан екен. Жақынырақ алып келейін, жіттіп алыңыздар, а? Біздің баяғы Россияда жүрген мекендештер мінекей. Noqаттың алмалары. Туғандары шундай. Оштоқ учунға келсеңіздер, алма табасыздар, продуктовый табасыздар, любой ушул жерден алып кете бересіздер. Сіздер көрген бүт ноқаттың алмалары болды. Мына кичирөөктөрүңүз канчадан болуп калат? 50 som'dan, 50 som. Бұлар 50 сомдон екен. Шундай. 2 kilo, 75. 75 сомдон. 2 килограмм алсаңыздар 150 сом болот екен. Мен жыйынтыктайм туғандар. Портердің арқасында да бар екен. Біз менен чоң болуп туруңуздар, эл кабарды көрүп, күзөтүп, катталып, комментарий жазып. Мынандай картошкалардан бар екен. Картошка канчадан екен, укам? Мыналар 25 екен. Бұл жағы 35 екен. Қайсыл жақтықы? 51. 51'дікі бе? Болды. 51'дің картофелдер екен. Солаңыз өрсін әке? Еш болыңыз, а? Продукты қатарды туғандар білесіздер, сол жерден бүтөт. Бұл жаққа кетеді. Елқа бар. Елқа бар. Яқа чып кетесіздер. Біз менен чоң болып тұрыңыздар. Мал базарға кирелем, жүріңіздер, ішкері кирелем. Oldu. Айдап тұрың, айдап тұрың. Қозылар қаншадан болды? Аукам? 5 миллион болды. Қаншаға бермейді атака? 2-ге? Жақсы беріп қойып тұр. Жашы қандай екен бұның? 1,5 жасар екен. 2 мың беріп атады, бермейді. Қандай сен жа? Porterden düşürmeymeyi de soda olur da bana. Жүріңіздер hem. İçkeri girelim. Bugün 24 aprel 2022 yıl tuğanlar sizler Oştoğu uçkundağı produktoyu Katar'da gördünüzdür. Emi uylar tarafa girelim.